Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long Ketua Pemuda Kampung Belamporoh, Kecamatan Modarua, Kota Long Semawe. Nyo himbauan keras kepada anak muda dan urus-usaha. Dilarang main chip atau skater di Kampung Belamporoh dan dilarang menjual membeli chip. Nombor 2, dilarang membeli narkoba di Kampung Belamporoh. Nombor 5, dilarang mencuri dan menampung barang curian di Kampung Belamporoh. Nombor 10, dilarang berkeliaran di atas pukul 12 malam. Nombor 5, tamu wajib lapor 20 jam di posko pos kambing. Ya, posko pos kambing wajib lapor. Dan nombor 2, peringatan keras kepada rentenir, monyo merumpuk rentenir di kampung, Honda kupeh, urung kupoh, peng kucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.